Baba uBosso weqembu leHighlanders iBosso. Baba ULuke Mnkandla, kuhambe njani emhlanganweni we-AGM namhlanje ama-financials la? Hey, aphumile Sibanda, aphumile kodwa hayi bekungathi kulokunye okungaphumanga kuhle kodwa hayi kukhaya sekulolongekile sawuthutsha umhlaba. Okuningi okukhanya ukukhathaza ama-members bonke lokuxokoza njalo sokuthetha isikhathi ilanga lonke ke. Kukhanya ngathi okokuqala ukuphuza ukuthi abuye kwakungathi ngemva kokwedluliselwa phambili azabuya ngemva kwenyanga. Inyanga zaze zaba ngu4 months khona kokuhluphile. Kwase kusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya ngathi akutshengisi akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akutshengisi ukuthi azithathwanga. Akutsho ukuthi amalunga ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi pho njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonile. Amalunga eHighlanders athi sethembele kuwena njengomphathi waleli qembu njengoba abayikhangela leli qembu ukuthi uzazama ukuthi ucubungulule ulungise kambe ubathembisana abalaleleyo. Ngijabulele into eyodwa ukuthi insolo yonke iphumile namhla ivela kuma-members. Okokuthi sisuka lapha siya phambili sizakwanelisa ukuthi sisebenze le-executive. Ngithemba labo bezwile ukuthi abanikazi beclub bafunayo. Ngakho-ke njengoba sesiphakathi phakathi komnyaka kambe kusalungiseka lokho okutshiwe ngama-auditors la kulungisa njani? Isikhathi sesihambile la nxa kungehlula ukulungiswa konke kungazalungiswa konke kumbe sekungumnyaka ozayo kodwa okuningi sizazama ukuthi sikukhangele sisebenza ndawonye. Ababukeli emakhaya ngala abalandeli leli qembu kuyini ongabathembisa khona njengoba nathi sibahlalele evalweni ngokwenzakalayo? Iqembu beliqalise kuhle ukudlala lalokho okwenzakala emhlanganweni hayi kungabethusi. iHighlanders liqembu elikhulu inhlanganiso. Bonke abantu abayisekela iningi labo ngabantu abalobuchopho. Kungaze kube labanye abangathi abenzanga kuhle kodwa hayi amboni kusehlula bazangena abanye.